Kadiasa puniku maka diatur itu dia angreni ni mangkin nimbal maka dia kan ide sang anangun tapu dewa jati waduh sayu waktu kadiraso erang titiang mirengan membuat bawa si diuni idewu jati-jati anak istri luwe mau kamu banget nyuat yen tua buku itu saja paunukane mekan digelah tua nyuk semayang pesan nyeteru nanging punya sanelo sake wenten sani saratan mekadi daging punil nih sani luwih nih puniku boyo emas atau berano sani marupo mas merupo arto brano kesugihan totona sing nyen sangat dados orang aku dia nanging manut sang sakewalu ane kebawasang punio mau tamu tua manut saking sang sani menampir kediam acan nepuniku Dewa sang meragu paweswi anake bukoi dewa iya ninar gamanya ngelah tuh nejani ada lantas bukoi yo imacan yena lega wihin kancil ane ngeranayang lego lantas kena niyoi macan iyan subuhi macan kebang kancil sinah lego saja kena niyo ilalipit sinah lego nah ada lantas ane ngeranayang kena legan yoi lelipi yen katak yen sinah legolah kena niyoi lelipi reneng lelipi nak mulo kata ama-ama yo kambing yo ngalen ulang
Sakewalu ane ngeranayang sing lego nglen-len lantas kena niyoi kambing yen paksa weken sawire yu mepawakan pura ane kambing Sina yo sing legu yen paksa yo jani ngemahang pipis tunden lantas yo mau belanja tiang lanang bagus. Nah, jani kini dan malu nyentuh dewu sangat jegek dewu. Nah, ada lantas buku pau kudaan tiang. Tadi anak teruno bagus. Tengah alas Puindo ada lantas buku padewekan titian. Tadi anak teruno pedidian tiang ini di tengah alase kesusupan sang yang semarang napi malih mekadi kawen tenan itu sang yang semaru sampun Yusuf sejeroning angen titiangi kalut indriya nema murti bili kagelut antuk dasu indriyone sejeroning padewekan titiangi suangkan rahat jroning mana mewastu metu laris rasu sakit risi jroning kena titiangi itu ya bawa turah makin sakitnya tuh di sini gitu jero napi yang teku sampun mewastu sakit kena sakit hati ne totoma taniko makin tumas titiang regaro napi angen tambo sane patut puriko jero sang meratu istri